Zdravo! Evo nešto zanimljivo. Fiat protiv BTC-a. Kratki uvod. Živimo u vremenu kada se prvi put u modernoj povijesti dva monetarna sustava otvoreno gledaju oči u oči. Živimo u vremenu kada se prvi put ozbiljno postavlja pitanje što je zapravo novac. Sadržaj članka: šta je fiat sistem, šta je Bitcoin sistem. Zaključak. Zanimljivi članci: Fiat protiv BTC-a, Fiat protiv BTC-a, kratki uvod. https kriptoentuzijasti.io Mining Race Evropska turneja 2026 u Zagrebu. Style width 500 piksela, height auto. Fiat protiv BTC-a, Fiat protiv BTC-a, kratki uvod. Class VP Image 4230. Je li to papir iza kojeg stoji država i institucije? Ili je to digitalni protokol iza kojeg stoje matematika i pravila? Fiat sustav počiva na povjerenju. Bitcoin počiva na kodu. Jedan nudi stabilnost i udobnost svakodnevice, drugi nudi neutralnost i autonomiju pojedinca. Jedan je star nekoliko stoljeća, drugi postoji tek nešto više od desetljeća. Jedan se zasniva na institucijama, drugi se zasniva na matematici. Fiat vs BTC nije borba dobra i zla, to je sudar filozofija. Ovaj tekst nije poziv na ekstrem, ovo je poziv na razumijevanje, jer tko razumije oba sustava ne bira slijepo, već bira svjesno. Šta je fiat sistem? Fiat novac je novac koji nema pokriće u robi poput zlata ili